Praise the Lord. Yeah, tu lai mai lea ma lau tuspaia ma 𝚘𝚑𝚙𝚢𝚘𝚎 tatu tau tinonga o le fionga le tua. Praise the Lord. Tu ilungal tuspaia ma 𝚘𝚑𝚙𝚢𝚘𝚎 tau tinonga ia. Looking at the book of the prophet Malachi. Chapter 4, we're going to look at one verse. Tasir fai upula nei Malachi fa, fai upo fa. Ana fai te wina e te yala ai le savali ua tala ele atua ele loto. Ele ngata mo le whamalosio tātou tino kiriso. A malosia ele tātou savalinga. Teimi ma le tawelinga o le lalolangi ma le olanga lo sio miai o tau I fafo. Praise the Lord. Fai upe wha. Malake wha. Fai tau fatas ia. Yo tau mana tu natu I le tula fono a mose la o auna. Na o polo ai atu ai ia te ia I ho repa ia 𝚟𝚑𝚍𝚘𝚘𝚘 o tula fono ma wha masinonga. Remember the law of my servant Moses, the statutes and rules that I commanded him at Horeb for all Israel. Now, e malosi LEMALU a tatou malama le sio mianga o le tusi o malaki atoa ma le matau muamua le matau poe lo talatalai le tusi po ia le profeta o malaki mai le atua le manatua e Israelu o le tulafon ma le o ese ma le tulafon failo maanga sala e ono lo ta ua tono le tusi o malaki. Now, lau tala noa tuai I le melea ma whamalosi ai le tatou whale, le tino o keriso, ono lo tatu I ai le whenga inga fau. Ma le ngalue mai o le li o le lalolangi, maanga le po uliuli, whainga le lalolangi ma sistema o le lalolangi. E tūlei ese tatou mai le fionga le tua. Maola ai leo le tangata o le atua I le ono leo. Anga sala I ono le tautala I le profeta Malaki. Ma faa uma I le whenga I gatuai. Ia, ai whai e ma pangatia. O le tangata o le atua ma le 𝚗𝚙𝚢𝚑𝚘 le atua le teimi leo tātou iai. Le winga o le tala o le taula inga leo le ngai o inga o mea ia. Ina ia tātou wala ai le pangatia lea. Ai telo teimi tātou te leo loa.
Na ole au tūla la o mata upu le tai ole nei le tino kerisa matatou. Ole wha malo si o tatou. Ina ia tatou wola ina le tu whawhengai. O ngā sala ye ono ye ta ue malaki. Wa umana o oi tatou matatou la unga ina le tusilea. Ai a whai o ngā sala ye ono lana tala noa i le profeta. Lona wingala. E iai le tu whawhengai o le ono lea. Ia le mela na leo te mana e wha malosi tatou le tai ole nei. Ma le tino keriso. Praise the Lord. Let's pray. Lama tua tua talo ia te oe le ngalua mai o lo wanganga po ia le nei tai au. I manu ia le whalonga o tangata. O lau o fionga e tu sa o loto ai o tangata. Ma le teimi o lo mātou iai ma le ngalua mai o le li o le rolangi ma le lui tau ia te mātou ma lau upu. Ma lau o fionga lo mātou o tua. O te talo tua ia te oe le nei tai au ia langona e tangata umau tono o le whale lo si ufonga a o tau tala le leo lau mea whainga luenga. Pray for the body of Christ, O Lord God, as they hear this word. I pray that as I preach, let them hear your voice, O God, and strengthen them, O God. Encourage them. Empower your people to stand firm in the times that we're living, O Lord God, for your glory. For we are engaging in the spiritual warfare in an extreme level. So help us, O Lord God, to see what you want us to see and hear what you want us to hear. So te talo lo mātou atua ia ofi mai. I mātou uma le nei tai au ilo nganga. O mai lo valeo le mea whainga renga i le atamai o lo mātou atua le suafo Yesu. Amen. Tusi lalo wha matua wha pēr le mele lau tala noa tu iei manatua. Le fionga le atua. Remember the word of the Lord. Now le tala talanga le manatua le na o lo tala tala ile tu mau ile opo le atua. Loto te tele le opu a le atua. Tau tatala ile upo le atua. Fa aleo le upo le atua. Vaenga umai e ta ui tu tonu ole. Ulu tala lea, remember the word. Awane yo esa le upu. Fai mai le tala le isi. Fai fe au toi ina uli uli. O kelisiano, le tele o kelisiano nei asua. Vai, vai. One great man of God said, today, many Christians are so weak. They cannot stand for the word of God and life. Wa vai le tele o le kelisiano. Wa le malolosi. Wa le mawhai ona tau tatala. Wa le mawhai ona whaleo. Wa le mawhai ona tutu. Mole a fionga o le atua. Wa ngai oi mai ai le ali o le rang. Tatou whale. Le angal to tele o tatou e leo vava ai lungo o penga te whai lang. O tou fafo a whai te leiloa. Asi lungo o penga te whai langi. I sau ninga te tala o ta linga o limpeka o lo whai ai se whainga wha amu i le talisuanga a le li. It's disgrace. Why? Talonga le limpeka. Foto ama vai atu foi le isi talonga. Na whai ai foi le isi whainga ma isi tapua inga. Wha sara mausau. E wha sanga fo ia e wha keusiano. E o ala i le teimi le nei utatu e o ai tangata e le keusiano. Ua lātou ala langa ma whai le tala e winga le mele. La me whai ai fua. Lea wha amusianga i tū ma le tari suanga le li. O le o ngā tutonu. O le wha tuatuanga wha keusiano. But here's the question. O le ale leo le au keusiano e whai le mele. It's time for the Christians to react.
o le teimi o lau kerusiano o le tulai mai. And be offensive. Tulai mai. Ma finau. Mo le fionga pa ia. A le tua. Befa mata o le ase leo e faleo. E tangata uma o le iei to tonu o talonga ia. O lo la tu ta ua i la tau kerusiano. With respect il tato watunu e pe fa mata o le a se tala sa moa fa tua tua i le tua o fai I le melea. And many times the Christians are silent. Wale tau te tala. Mai le tala te malo me uri le no fa longo ai lana tala. O lana la unga na fai. O fa longo ai lunga YouTube fa ukala fa pea. The Antichrist Olympics. Fa vai ai lunga le melea. Mai le tala te malo. Ole anga no matau ma fainga le ole wa sau nei ole fangu ngu kangaka. Ya oni tau tatala. Ya oni faleo. Aftunai. Ole lui tau le e tatou le te milau tatu ye nei. Ole nga lue mai yo. O ngā luenga I ale lalolang. Ma fa o sofia I tangata o le atua. Ia tati ai pe ia na mea ma le vevesi. Au le whaia fua tala ia le na mea. E o lava le lau gai no le fionga le atua I tutonu o Samoa. Wale mana na o tangata I ni launga e too late. Le winga le tala wa ngu le leo Faaperofeta o le Ekalesia. Wale mana na o tangata I se fe au Faaperofeta. Wa ma awari toi whaia ni launga e tinga ai loto tangata. Awa nei toi whaini la unga e so sofa le nofo le leo tangata. Tato fifi le mu, ule whaia funi talai. Savea wale fi le mu. Mafuanga na le ino sio Prophetic le whengai katuai. That's why the prophets were greatly hated in the Old Testament. The people loved the priests. Because the priest keeps the peace. The priest smoothens things. Al Faaperofeta e leo nofo le leo tausia se nofo le lei. O le au le Prophetic e sau le atua vai o le fa sao mea was say. The prophets was called to make things right. To correct the wrong. To rebuke and challenge the sinners. To tell the people to repent or face the wrath of God. That's why the prophets were hated in the Old Testament. Mafuanga na ino sio Faaperofeta. Wamana na tangata ine yaso kaungala unga le alofa le atua. Preach love. Our so amea. Wa manu ma lo ai le lalolangi. I le leo Faaperofeta o le lotu. O le mesiri no mitautia. O na oisi tangata o lo whasanga nei le leo Faaperofeta o le lotu. Oisi a tangata whai mai o I la tau kerusiano. Ale whawhita auli te anao o leo wa alalanga. O leo wa whaleo. Tu maanga lotu. Ai leo le fionga le tua. Wai, le ngau leo wa mana nao le te leo tātou I le teu
luma fale ina ia talia ina e tangata. Mafuaanga le naole. Feita o tangata i le leo whaperofeta le loto. A le taimi leo o tātou iai. Ma le mele tau tala i le tuso malaki. O le pangatia le o iai. Pea fai wale tau te tala tangata e tau te tala i le fionga le atua. Pea fai wale feula le pu o le tula fono a mose e la tau e tauna feula wale feula. A watu fau tangata e fai me tusa mo la tau manatu. A le mea siram tau tia o nai fa uma i e whenga i tuai le mea lea. Ma fai mai e le malo anga e toi e sauru i Elia. Elia le teimo lana ngā luenga, he was a man of thunder. Lo malo e sa waka ukala a tau le salamo. Tos fasanga to sao le tu. Ia fai mai leo tanga tene wa sao Ioane tau nu ia le ngā Elia. Salamo! Wa tu le matau te fue le la au. Salamo, ale salamo, seori. The people don't want that kind of preaching. And yet we deny the prophetic voice of the church. What's the purpose of the prophetic church? Voice of the church? To make things right. To correct the wrong. Doesn't matter. Po ai kinga ai, po ai le fia ai, po ai fapenga. Hallelujah. Fapena foilan tato fale. On e tau tala le leo whaperofeta o le atua, o le whasao ngā lo o ranga. E tau tala tu ele le leo whaperofeta o le lotu Salamo. And the battle that we are facing today, i le lalolangi le tatou te iei, ma mea leo ngā lua ina mai, au e tau tala i porkiki. Au e te whai ani au tala i le malo, ma na me whai. Au e tau tala i pule ngā rima whai pule. That's what the word is saying now. Ia ma whai ngā lo whai mai nei. Lea la, o le a alu e la whape. Ma mungu ai now, it's time. Kako whi au. It's time for tato. Ina ia. Whawai mai lungo le tala. Le winga leo le tala malaki. Mai le ngasu umalea. Ai whai mai lo le tala lea malaki. Remember the law of Moses. Why? Le anga o loa ngai mai le aso le li. E whasanga ai tangata uma le toa saa o le tua. Pea whai le whalongo le fionga le tua. Amen. Praise the Lord. E te iloa. Sa whai fo le matu talo ma maam le ile tai home down sia. Every preacher is different. Ese uma foi la uma. Ai fa nga le tua fa pa ia fa ma le tua I tu a inga foi la uma. God sanctified the personalities of every preacher and use it. O fai le matalo mo fa tai le tua. Ile fa ma nga ina lo tangata. Ma le fa play ina, ma le fa ma o la personality, o la personality, o le personality la va o le leo lele. Amen. For a prophetic voice of the time, how we live it. Le leo fa profeta e lenge. Le leo fa profeta e tautala po ai tinga ai, po ai ika ai. And there are many people that God uses that. Ngā ruenga le tātou te iei marunga ina o na whinangalo. Le anga o le tala tuspai e le tuso malaki. O le matawhai oi e o stauranga le atua, o le au mai o le upo le atua, au le au maia. E al tātou whale la, ua e masani lo leo, tino keriso. This is prophetic voice message. The kusha malaki. And I want to preach it that way. O manao e whaalo leo atu aima. Tu watu ia te oe. Le mea lea. E tala no ai. Le fionga.
ale tua. Wa manao le nganu ole rangi le o mai nei ole. Au ki koe whai ka kokala. Tu a whai ale mele o manao ai tangata o lai tu. A whai o fia whatu e puru ngaka male mai le ku. A wale whai a pui e se kala. A whai ale mele o manao ai whanau e o lai makua nguhu. A wale whai se kala. A whai ale mele manao ai tangata o kai koru kai whaama. A wale whai e se kala. A whai ole mele tau te mana o ai tangata le Ekalesia nei aso. O tato a mai o lalo langi tonu o le lotu. Aua whai pua se kala. E ngā mea. Hallelujah. Remember the word. Tala la Professor Sakaria lo tala no i vaenga le nai whengai trai. A leu tato o mai o tala tuspa ia. Tau sia le ami o tonu o tula fono le tua ala I le nganga pa I o le tua. We keep the righteousness of the law under the leading of the Holy Spirit. So the same message goes. Le mele vale fai mai e tatou. Hallelujah. Okay. Ya se tala atu le mele fa malosi ele o tatou. Na va pe feo tatu tu ma tatu tau tala I le fionga le tua. Lang o fuaia. O fuaia le tatu right. Number 1. O lo tatou alo lofa I le tua I le whaluaina le alofa na I se mea. We love the Lord. I love the Lord with all my heart. Lala le o lofa I le tua o te loto ai me fia I le tua o te nau ai me lofa I le tua o te sili ai me lofa I le tua o te pele ai tangata I lofa I le tua o te pele ai inga I lofa I le tua. Because that's what the word says. Ole mena le fai mai ai upu. Ole te awa larangi. Ole mai lua inga o kako alofa. Le I love God and I love fasolo atoa. Le winga o tala. Wale ai setu ese o le tua. I le pese le mana o le larangi kau ke pesea. Everyone's the same. It's tu sale le ya mele fai o ma mele fai I ma mele fai ale o le si vai ngala. Ele ai o le tala tus pa ia. O le ai se lofa o Israelu I le tua. Wai le anga wari go ese ma le fionga le tua. O tatou lai le mele o tatou I nei. Vai me le fana o le tua. E tuli e tangata mea o whapele I o lato loto. The people pursue what they love in their hearts. E pio no whai ato le rifta ma fo I mai de Amerika. Wa le lo loto tangata. Wa tutu fale ai le lo loto tangata. Why? Because people follow what they love. Muli tangata I mea wana nau I o lato loto ma mea wa fia I o lato loto. Hallelujah. Tatou le ala leo tatou tutu. Lala leo lo tau tala malosi. Why? Because I know ua uiloa fai mai le tuspa ia lea e a lofa lo ua tua ia tau fa mai le tala malaki ua fai atu le atua o te a lofa ia te o tau. Ai masalo salo tangata. Fana o le atua e fe meme ai tatou le teimi leo tatou iai. Pale ngalue mai o le ali I le mele. Hallelujah. Tatou ala lo fai tangata lo sawaina. Tatou ala lo fai tangata lo 𝚟𝚑𝚎. Hallelujah. Ele ai ele o le taula inga le na o le tatou ala lo fa. We love our God. Le mele le fai tatou ala lo fai tangata e o loa ma le fai e o le angasala. That's why we cannot love people without telling them about sin. E uno ai mo tatu fai atu tangata le angasala mo mie o Yesu. E le mo fai ai tatu walo lofa ma fo ai atu ni ben tangata. Ai le ta ua ya Yesu. Praise the Lord. Lala le au tele mu ai. Lala le au tele fa fiti ai le fio alo wa tu
tua. Leanga o la fionga lo tua. O te lo ai le lofa mai o le tua ia cha. Wa fai mai la tu swaia na filifilia o le tua. Ai le fa mai ina le rangi. Ina ia fai au mo na tali. Fai au tanga te pa ia mo ia. Ma fa la ina lo manga. No other book tells me that. Vai man fa na o le tua. Fai mai le rangi. Ia o feo ia le lo fa le tua ngai ke makiva. O feo ia le lo fa le tua ngai mai le lo po fe me ngai se so lo fanga. So where is the evidence of the love of God? That's what the word says. Le sa wi nga makule le mele fa ia le mele. Hallelujah. We can help you. We can do that. And then they tell us how to behave. They control our lives. Hallelujah. Che pisa fa ferra e lo fa le cuoia. Alleluia. Ai lo le mele o fu ai lo follow what tu ia ciao. Io a con le che makiva, a con le ka wivi, a con le ka vele va si ka wa kia ai ainga. Ai mel le o te manui ai mai le tua e lei lo rangi. Why? Ele se te mau ainga ma se manuia e fa tu sai nei lo manuia o fai au matali o le tua ila na firfilinga ai lo na lo fatuno o le suli o le malo le tua lenga le o le li. I'm a child of God and no money can buy that. Alo tanto mo fai la matangata le tai mingai e batoi se me se e ola fia ai. Hallelujah. Look at it. Talalala chuya Israel. Fa fela sigi elo ola fa chuy. Mai atuno malaba rangi ai na firfiri ai. Mai sangata malaba. Lai faula ina le nganga. Au faula ina le nganga oi. O firfiri mai ai oi. Mai le no ai o sangata. Lai palonga ilo langang sal. Le winga le tala. We don't question the love of God with the things that we don't have. We praise God for His love for what we have. Oil le atali ma le afafine o le atua. Ai oki ke alu ya Yesu. Hallelujah. Hallelujah. Rangi bita ya lato me fa ai oki alu se oli ma le afi e fa vau. So we have the privilege. Therefore I love the Lord. La o te fia mo lofa ya te o ele tanga tole atua e te lofa fo ile li. In times that le tatou tēnei, ma le tele o le mau whao sosonga, ma le tele o meo whelan wai mai leo langa leo tatou iei. Remember the word of God. Don't! Langa le tala Yesu a whae siri lo alofa i nisi tangata nei lo au e leo ngā oe. Lala winga le tala, e mwhanga whala inga kako, e leo ngā oe le tau a whale ngā. E leo ngā oe le ngalue ina. O le finangalo le atua, ila mea le tatou te ina i pea whai e whasiri lo alofa. I seisi lo mea. Time se leo kako ye. Now, whaftai le atua tatou sota inga. Tau fi le mela utala. Tau fi le mela utala. Mama for context e kingo Kristo. Mato fasa singo fala inga no foi ela utala le. Whaftai le atua tatou inga. Praise the Lord. Whaftai tatou sota inga tatou inga. Ai mai. A o tatou inga ia. O tatou sota inga le. E ke oki lo uma. Fai mai amen. You die, it's finished. Ale ainga ole atua e whavavau. O tatou masani sa mo tatou whapunga o ainga e whavavau. Ioe, whavavau anga iei. Whavavau kuspa ia luonga winga. O le whavavau kuspa ia e kalangoa i se mea bosi musi mai kaimi. Ai ai fōma les wham talanga o le whavavau. E whavavau.
Tula fono le mo Israel e whaau. E resi kula fongo e whaiwhaipe. Kula fongo e ngaka I kongo le whenginga mo Israel. O maua mai. So amene. Kako ainga e whaau. Kei mire kako ke ola. Ai oki longa, ai oki la yem pelo mak. Ai ku wala kanga kai e whaau le whingo ai. Ao le ainga le tuai. Whaau la, whaau langa. Nale me tala tusmoi. A whai e sili lo tātou alofa. Mei. Nā loia. E leo ngā. Wai, mama me whanga le kua. Langa o teime tū leima I eina mere tū leima I rangi a fia I o tātou sota inga tangata. E te ona tūa I o e tangata o lea tūa. E kū mai o le lo usu. E te pese ai lea tua e palau vale mai ei lau ko whinge iau e. And in the last stage, that's why, wa compromise e tangata, e olo I mea wa fia I sota inga tangata, ngu loa. Then we cannot speak the truth. E mamana tala Yesu, if you love people more than me. E lea o ngā o e kāronga le kako mele whai. Ame sa wapo mo Yesu. Now, o whai atua le tala lea langa o le ala maa lea ngā ui me le kako wha. Maa no le loto tele. Maa no le fina finau. Wai, langa e lei u vale lau fingau. E lei u vale lau alofa I lea tua whasili lau alofa I lea tua. E whapoponga I lea tua I lau tatalo. Mo reisi mea umale I taftafu. But we love the Lord. Po empe matima e le sui ai lo mautinoa. Leanga na filifilia o le otua. O awolo na tali. E whaalia lo na matangofie. Malona le rei I le makiva, le kawakiae, le maua mea, le mai, le kinga inga, le malolo. I'm still a child of God. Still a child of God. When we are, it's a tupu tapu to fonga I le olanga le nei. Ai le os fam sinonga. O amano e whau ai a wele atua. Ia mai lo ko ainga kare wo lei longa se meu iai. Le whai tau le lorangi. Ale ma ai le tangata wana iai loa. Le alofa lo na tua I tea. E leo ni tofu tufonga I whano ai. O mama noa. E atia ai o tatou roto. Para o tatou wana whatua tua I le atua. Wei mai atu iai kou whangau ngare wo lei longa se me o mia sole iai. E le fe siringi ai le lofa o le atua. Ai sea. Leanga o lea, atu tupu mei whanau. Ai whalama mai le lima o lea tua. E leo si wham sinonga whato o lea o inga e toi whatu mai. Everything that we go through in this life is not judgment. It's discipline of a loving hand of God. Wala whaio e lea tua. Wala isi se kea mai ate oi. No. Agora fesili le Israel, o foi mai el profeta Malaki, ai foi mai Israel. Walo foi mai le kuangia. Where's the evidence of God's love? O le mau ki ngai, o le makiva. So fa ferma ko alo foi le tua ele o alo foi mai. And the word says, feo ia le kuanga ko ki ngai. Feo ia le tua na te mafti. Feo ia le tua au mau e fali pui ala le o mau ale sia wa ngalo ye. Feo ia sia lo fa le ku le me. O mau mai. That was the sin of doubting the love of God. The message stand for what the word is saying. I don't care what the world says. I love my God. I don't care what happened. I love my Lord. I don't care facing the challenge. I love the Lord. And I don't care if I have to die. Because my Bible says nothing can separate me from the love of God. O whaingata, o leonge, puapunga, o leoki, e le mo whaia sasio ia mea, o na whātea e se au, mai lea lofa o lo. Jama.
Pau te manao nei le mea fa mai lo kama le ai e le fesiringi ai le lo fa lo kama I ke au. Pau te toi fai atu fa lua foi fa mai ai sasa lo ki ga e le sui ai lo lo fa lo ki mai ke au. Pau o kangi fa fia mo kuli mai ka ke malia mai ka lia lo kama ai le ka lia lava. You see the king? And many of young people are in that dilemma. And then what happened? Then you hear the voice. If you leave, I always say, "Mamainga, yang mau lor me ngai ki polongai." I sawi. That's the sin of the time that we live. Wa ngai o yai tangata mawhai ai mea tangata e fua I lea. Langa I le o yai ni fua o le lofa o le tua. Nga le tanto te whai. And the people left the word of God. That was their sin. Times that we live in. Everyone wants to believe the government. Now, follow along with the government. And then we may fast the fast for this is the political arena. If I in the malo matua yatato, this is the world. Then we will tell her, only the government can provide for you. Lala le tolo America ma tunu ifafo wa amer malo fanga wa. Children belongs to the government. Rule uma me uma. I say, ole manaonga ina ya wa ayuba tangata, ole malo, ole kalileo me uma. In other words, your allegiance is to the government. That oloto, ole malo. Here's the time there with it. Nothing can take my love away from the Lord. Why? Because He gave His all for me. Ia o mai alona a toa mo au. Mo le manoa tala noa isa ngatai fafo. Ia mo fai ei. Live that life. Mangu. Wongo suwong kosam. A fai sa ingpia. O le akari o la uingupia. A fai foi sa e o la malo vale. O le akari o la malo vale. The life. I hope ilang ngona umai ta tau tala leo te whia tua. Leo langa matanga. Leo langa polonga I o ngā. O le whako a e mai ngeia, mea I e sau mai ngei. Le aise mea kasi o mea, le whasa inga o pongi sai mea ngā. E le I o I eilo hima. Tana o that. Sa tau le whai tau alo o langa lo ka maanga o le kele o le. Wale alo o amiu. Polonga. E le sui e la walu I malu alo o langa. But Jesus changed me. Jesus changed me. Dale te manatu ele lo fanga au mai uma. His whole life He came afinga au kanga sala. Au kanga polova. He came to find me. Na sau e sue out to set me free. How can I question His love? Fape feo no ofisilingi ele lo fole tua I tau no sa loto ai. Wa ulo ai le anga mo le fai o le mea te loto ai. Wa u pula yo mata le pule ki apolo I lo ma fau. O mea uma no uma nao, no uma natu e sao. Se uma, but I didn't know. Te le iloa.
Tau tala ma le wha maoni le tua o leo langa wa umanga kangu le kua mwha mangalo le ngafi. Awa mga ta wati a joele mele don't question the love. He gave his all for all of us. Te le fia tau whaia se tala ia mea whiausua inga I teimina. Because that was the bride o ko inga ka ngaka malo vale piwa. It's a bride o kamakange. Leo langa le ngā. Pia mo mora kai faua o mga luaku I. I was alive. But God came to save me. And make me the man that I have become today. Au sau Yesu e whahola oe. Ola kako uma. Kako wai e polonga. Tato iloi le lofa o le li. Ya tato. In the times like this. Malanga lue mai o le laulangi am ese o tato loto ma le li. Ma fa ngu tato le mea le fai mai ailo tato atua. Le mele se se. Ma le mele sao. Because o lona lofa ia tato. Tato wala le laulangi kau ke mamai uma. We live in a cursed world. We all experience sickness, disease. E moli maulo to tina mala whanau e. From time to time, kala le whai. Nothing takes the place of God in our family. Nothing. God gave us a good family. Wamai. Today, why Ekalesia? Why are the people that claim themselves as Christians are silent? When they are called to voice the prophetic voice of the word of God, because they love themselves more than their love for God. Sili le alofo tangata I o la towola, ma o la tau lelea, na I lor tau valea o no le alofa I le atua. Died. Pe poke makiva, pe mai, pe ui le afi. I'm going to preach the word. I won't leave the scripture. I won't leave the fionga le atua le tua le upo le atua. Lenga le upo lo atua. Mas. O fionga lo atua na fai ma fionga mose. Ele o fionga mose na fai ma fionga le atua. O fionga le atua na fai ma fionga mose. Hello. Bele tatou fale. Fa vatele, vatele ma fau. E ala na fai atu lele fa profeta ia choe, la ngai mongi le lo fa le akua le fa tubu al tangata le fai atu ia choe. And God loves you. La vole tatou fale lotu. O vaenga uma la vo tatou fa na utalavo. Lau te leo la ngona le mele ye ili kaka lau whalongo I le leo Faaperofeta le fionga le atu. I love the Lord. E whano tangata o le rolangi. A o mai whasanga le whamsilonga ma whasanga le api ma le te o. A tatu tau te whasanga le manui o le atua ma le lei o le atua. And God is good. I love you. Because God's love is real. Hallelujah. Sen whanau koe whalongo mai o kol whangau. Le ala ngai alai o kare ngulo ka mamalo ki ngai ae. Le ala ngai alai kare ngulo pule la alai ya te oe. O le anga sala longa lua na whaia yana uosta ulanga I le mele le tuso malaki. Wala makara I le lofa. O lea, they were supposed to give the word of the Lord to the people. O la tum tawhai oi lea.
Wala tō whātanga mai e osi taulanga I mai. They allow it. Remember the word. O tātou umai le au te lenga tu spai o tātou o le au tūpulanga whiriwhiria o le au osi taulanga. I lomo o le atua. Tātou mai tātou whale loto o lo whatūlanga I le whale loto atu. Pei ana whatūlanga o whale loto uma. Why? This is what happens when they left the word. Well, ese maleu, olea, wa tu e o stau langa tangata ti nga ngai lo leo mai e leanga me ye fai. A o tua. Today, malanga lue mai lo langi, malanga ngale anet keriso, malanga nga fa yese pela, longa lue mai nei. Olea, wale whaia ni tala I tangata e o mai lo lotu ai ola leanga sala. Ua whaafia na whaia tātou tala I lunga I le mele. O au whai ngā luenga o le tāpua inga le atua I a pa ia o langa. E le whaia le whalo le atua ni tangata nao no mai e whai mea. Ai whai male anga sala, whai male le lea, whai male parapala, o le tele o teimi, pa lotu lau I whafo. O le ise tala e whaia, aisea, whai mai nei te ua le toi o mai I se lotu. Aua so na whaia, nei te ua te tevale a hinga lea o na o lato whanau e to tele le lotu. And the priests were silent. Today, what's the proclamation? Let the people be free. Wale se ngale lotu makalapu I vapu. E pepese kwai kanga kai pepese malako chi, malako mikiapu, malako pulo e fafasa sanga I kua. And the church is becoming worldly, and the priests are saying nothing. Ole ai, si se tala. Ole au os taulanga, lea fai taulanga. Ola koe au maia le, upu. Ole au maia. Ole au maia. This is exactly the world is doing. Inga ia whai loku, ai whai me fia I kangaka. Sama, look at it kako loku I Samoa ngai. Whamole kako au lai mai whapo, o lau whawhekai ma lau kalo le live le nua kumangui elungawa. Share this live. Ua fia whawhawhi e wo mai ma ofu kenge, ma mu, ma kamari o la kola wuku, ma pepese I au whai pese o le whale o le atua, and nothing is said about it. Au le whaia se tala ino, sia e le atua, se kamalo e saumo se ofu kenge kongo le whale. Wal pasari se me whapenga, ia wal ngale whai kaula kuspai. Whai kaula kuspai, whai kaula kusa kau kera ngome. And the young people today in Menokako get offended by Okengia. Afa sala ko discipline. Ai mui a koe lava I, mui a I, ko mu ai lava I o. Le sala mo. A uma discipline a koe I, koe foi mai lama, e re sa wan fong kakalo. And many people that in Koingamelia, they don't want to be told. Remember the word. This is the prophetic voice of the church. Sause
se silo loku ma se o fuai mai pu. La le o le ke saule ma malu o le atua ai alu e fai se interview se ngā luenga e ma kua fai o leo lai ai saule loku saule ma fau. And we need to correct the house of God. Faftai le ngā luenga mam o isi kaimi o si o kau kafu ka ke pelau e kau fai aku loia o mai mam. The standard, your standard, the people look up to you. Every workers of the house was organized and make sure they meet the standard. Praise the Lord. Remember the word. The whole coal of the Melody. And the church now becomes more like the world. Now, well, that's okay. But let the word speak to you. The Bible says that we must do everything in order in the house of the Lord. This is the house of the Lord. We come together. But it's about time we come the Bible does not teach that. Don't bring a strange fire into the house of the Lord. It hardens your heart. And no one will sink. This is holy ordinance of God. Today, and it's in the house of God today. I'm for yes, a man to a lot. Kalau mam kami, langan kako amakam bailim, le lima uamia. Au ngau le loto o aso to toy o leola.
e fai ai le mea e fina ngalo i le atua i lana ngā luenga mo le manuwi o kākou ma kākou whangau kai au. E o tātou whale o leuna ginga i ate o tau ngā wai meo tātou loto, tātou whai ale mea e taitai e tātou whale tusa male e fionga ale atua le anga o le mele le tupu aso nei o le ngalua me lulangi kākou whai ale loku ai whai whala lulangi. O na tomu leo le lotu i tangata o le lulangi. E tangata no nofo le angasala. Pepese ai le atua ma 5 angasala. Le eise salamo. And then we are good for nothing in the kingdom of God. No? Le mele whana o le atua kakou ma lau stala o kou ka maa. Le numelo tatou mtawhai oi whakongo kakou whale. Whatono tātou whale le, tu saile mele, au angei ngu tātou matua. Langa o lo whale, o le whale o le atua. O tau o leo whapena ona, ona ngai atu lesi levo. Au o le whaia mele pongsa, o mai le atua e whai ele melea. Awe o iei ni ungari le whapai iei nai luma le atua le kau te loku. O mai e whapai ia. Ia. Ua whai tau langa ma mai tangata i le aku o kala lea. Le whakongua e o skaulang. Le whasa oe o skaulang. Le whai mai se upo le akua. Aisea, langa e solo mua i whai kaulanga. Le leanga o lako, mea le whai. Wow, ese foi la como le upole kua. Le anga ma fao au, muri uma ya as priests, so are the worshippers. I'm preaching as a prophet. Strong word. It's to make things right. Praise the Lord. To stand. Upole atua. Lana le sala o le ama, tau malaki o le ama. They dishonor the name of the Lord. Ta tu tau tau mai. La me tau te whaia i mero tatou whaia. O le atua. O le atua. O le atua. Praise the Lord. Na tō mai lai le lotu. Hana o le atua. Koe langa ia ka ko whale. Ai sau le lotu nai sau e ame lau tau langa i le atua. Na sau e osita mai mamoa le vi inga o le atua. Au la mel tau langa mai. O lea, ma o lau muku ai le fia ka puai ki ngoe. Te sau tau langa e ame le mamanu le atua. E ku wifo oi lalo. Tupu a tavita le no whari. Ai wha maulalo a tavita le teimi whasanga i le atua. O le teimi o le atua, e le kupu le akua, kupu koe ma oi kafkafa. Tu mawalo tupu, tu mawalo mamalu. Ai sau te osi tau langa i le atua. O le tau langa atoe ave. Toko, mapu whao. Praise the Lord. Amen. Le la fa uma i le ngoka le mea, koe fa uma le payaso le kakolau. So, today, we stand for the sacredness of the family. Taimul tatu lai ole ainga ole mea le atua. Ole fai poi ponga le atua, ole fai poi ponga le tane, ma le fa fine leo se tane, ma se tane, o se fa fine, ma se fa fine. O le fai poi ponga le atua a fai lumo le atua fa mau le fai poi ponga le na kai me fioki ai. What's happening today? There are more divorced young couple marriage today in church.
ai lotsu. O le whengai ngale sori lau mahanga lea, o tia ia la tau awa i lumo lea tua. Ai mana e whai awa i fine whapau. That's violating the covenant. Today, wa fia fai poi po fai mafaina o leu stai o tala tu spaia aua nei amo falenga tasi matangata le faolai. Ai o tatu I mei tau tele angrai le mele fai mai el kala tu spaia what does the Bible says? And then fai ponga de if it toa I fa pele mea. This is the time of the family belongs to God and there is an order within the family and we go with that. Tatu fale o tolu whanau o le pese lai pese mela rangi e fai lau whiriwhiringa tanga te fai poi e leisi se pule atu ati oi ma lau whiriwhiringa. That's what the word is saying. That's what the philosophers are saying. That's what the universities say. Pule oi no. No. The sacred of the family has an order. The authority are the parents. Oh, go for listen, you make your choice. But the counsel of your dad and mom has to be green light. Why? Because you were given under that. Praise the Lord. O tau tane, wa fai whawhia ka kokalai le mea, tau sila leila wama. Husbands, look after your wife. Protect your wife. And serve your wife. O tau whawhine, submit in the Lord. Today, praise the Lord. Tina. Ele fai go fielo ta fai oi pe fai oe e o komeki la ngangu ai sui kia ngangu lo golo. Ekalesia le you know. Ale lo ngabu so ve ape lo ngangu lo golo ai le se ngangu le va. Praise the Lord. But don't use that to destroy your household. Tala tu spai o fine poto na te atiai o na lima lo na fale o le fine valea na te nofo ma fale anga lo na fale. What is a woman? Kigo keris. It's crazy. I don't know. Le kalia le lalang. Balo mai. Fai mai kus fai or kage. Fai mai uma kage amenge. Fai mai kus fai or fafinge. Fai mai uma amenge. Le ai se me kau se se kul ba. I don't care what science says. We're foul lying a male transgender woman. Leo limpika la faine na fosu ai le sitele. Malaka maloa fai mai o io fa finge. Ele ya kosik mi gukker kamil sanga bo boa. Ai ka ofir ai alu kenge fa. Le ko fie fusu. Kangi le mole mai fai mai this is not fair.
crazy. Lala le whamai o tala tūs mai ia. E mawhai o ngai a o ngai pei o le. E pai runga le maua runga o ngai. Ai le ngā wai le mea kus mai ia. You are the wisest fool in this world. Ai whai mai. Langa esele sex. Esele gender. Tūsala pe te whanau mai o le teine. Ai whai mai lama o oe o le gender o el kamaloa. O oe el kamaloa. Ai whai nau mai whai oe o le kama. Ai whai mai ai mako o oe o le kenge. O oe o le whawhine. O lai whawhine ya. How crazy. Lela tau whai. E whawhewhea i le kamaloa o ngā lue fusu ma le kenge i le ka alonga le fusu a. How can that? Kei loa anga whai sa moa le mele. A se a whawhinge o sesi o kākou. E la ke la ko ai lunga moko ma le kuko le ri. A whalame lame me mala whali, moko ma le kuko la whali. A whalame lame me mala waenga le whai ka moko uma ma kuko la uri. Inga ia, inga uma lo whai aku. Now how do you feel? A punch from a man. Ola sa kopo ko en mo tu il kamalo. But you see this how crazy the world is. All along le look. Is the church standing up for this? They want the church to exist, but shut down the prophetic voice. Le leo Faaperofeta le whainga poia i ka mai. Le leo Faaperofeta 𝚟𝚑𝚎𝚘 mori ai. A le te whai atu nei kālo whae si ngeikei. Wa kangi wa awa e sēlanga miti. Kalu wai ma fau valeo tangata. Ia ngō kaulunga o le si. E ngō le si venga. Whaali mai tangatai. O le toilet, o le melea, a le toilet. Ala la koe ko inga, ko singa le u. E le fa kusa ai maulu masuko, singa la mo. Pai. Ai la ko alu le toilet jo, kenge. O so mai lo le si kenge fa. No. You don't come here. Famarkama. I am a transgender woman. Pai ngā mea iau ka mawhau a fo ngai mo kai au. Ua mo o mia le ao o mo ka lake a ka whako whangau kengi. Mo mia leo ko ka whangau kengi whangale Jim leo. O ai a kupu se mea whapenga. Ke lako i se toino se wharainga e pia. Ai lako e masika malo e lako e ngai maku. Whasanga kongu alo moko le maka. Men don't belong here. How would tell pressure. When tatu talia fale longo meni. Slowly accepting this. Le wai wanga fau tole to freinga e pia ka mo foi la ko pa o fau tole to freinga ke le freinga e pia fai longo ka malo le sipiko fai longo fa figa le sipiko ke longo ka malo le ma tole to longa kon ku fa ka ser ka malo ma fa figa. We slowly accept this stupid ideology. Le ki you are for my malaki. Remember the word. Christians, remember the word. Don't get away from the word. Stay with the word. Preach the word. Sound the word. Stand for the word. Fight for the word. Praise the Lord. Sacredness of the family. Oh, go, ngari kalabo. Love your wife. Fau falele mafutanga fale ngari. Praise the Lord.
Ele sui ale. Kala ka ko far. Mo ia ke lo fa ia ke. Ai a olo ri mo ko lua. Oi sole. Mai a oe. Mau ka poai ala ku aku pau fau filo sai. Ka moko. Kusa pole ai ngol ke mai me pe ka per ka o filo sai. Mele. Kai mi ngai o ko meki ele me. You love your wife and respect your wife. And protect your wife. Love your wife. Make sure God is in the union. Fai ponga fale ainga kange ava ma Yesu. You remove Jesus, the marriage will break down. O ka malo au mangeni ka ko loku le fa wo kwa la wa va I ke wo at fa wo wala solia. Love the family, we stand for the family. Of kai pule ngari fai pule. Au ko le fa longo mai ai le upo le tua fai pule ri fai pule. Fa ke kia o ska mela ma kul ka mela nga le vai si o nga la langi alu ye. Praise the Lord. This is, remember the word. Stand for the word. Correct. Meu kako foia ele upu ale tua la fanga mai ka ko laungo. Tino Cariso. In kal me ngau ko wala I le ingo le tua fafo. Ai o mangi. Now it's a call. We need to be offensive prophetically. Awa tātou te mili milia mea o te tau na tautala I ele upo le tua. O le leo fa o si taulanga for 4 mili yoe amene. Au tātou mo mia le leo fa profeta. Ele mili milia I mea fa sao mea. Fa tonu mea. We preach out of that conviction. E lofa le tua ia tātou. O ne e masaro salo I le lofa le tua ia tātou. Tātou wala whai taulanga I le atua. Give God the best. Give God the best. Don't give God less than the best. Awala mea I le atua le taulanga mai. Ame o lau wala atua le taulanga le atua. Taulanga ola I vi ia I le atua. Ame le atua le atua. Praise the Lord. What we do for God reflects what's in our heart. Ale numera tasir tatu lofa ile atua kau ke fai kau langa mai ai le tatu te vele mele atua ile atua and stand for the word. Para ole atua au te ne fa tonu lo langa ile upo le atua. Au afatia fo langa ka fa lo po la le tala le atua le upo le atua ile mea. Tau te malora ngalui. Ara chai What fa mal losing lui no tatu ainga. Tau te malui ele upo le atua. Tatu tu mo le upo le atua. Tatu fora le upo le atua. Awane te tena o tatu loto le teimi. Alanga ina ile le fa perfecta le upo le atua e tatu. Po le alu tatu wa ngao le alu tatu fa ngaina fa maulalo tatu loto e fa tonu mai le upo le atua ya tatu te yu. Israel got away from the word. And they committed all these sins. Let's not repeat that. Let's blow the trumpet. July might find out